Image TV utang kumanarem na tram nok sabloi khurumjari loinana ngasigi maruiba pauda. Social transformation and Viksit Bharat haiba hiramda nomi oiba public lecture pangthokre. Diversity Nard Jayanti Thorum pangthokre. Abdul Qadir Mihat Senaba Miyoi Mapan Police na Phat Pangamkre Miyam Security Force ka Muknakre. Loinana Air India ki Delhi ki Paris tamnu paigadaba flight cancel tokre. Hauzik mapungba pau lobirasi. Social transformation and Viksit Bharat haiba hiramda nomi oiba public lecture ama College Department Council Manipur University amadi Intellectual Forum of North East Manipur anina khusamnaduna Manipur University ki court hall da pangthokre. Thromaduda MU VC Professor and Lokendra amadi Pragya Pravya ki National Convener amadi author J Nandakumar na athoiba mithung amadi thormapu oina saruk yakhibaga loinana J Nandakumar na public lecture peki. Thronga mari leinana MU ki VC Professor and Lokendran Hai Viksit Bharat scheme asi India ki economy khak phagathan badanatana lamdam asida khundaminariba kanglup sing amaga nungsi sanana leiminaduna sakot khongthangda mangjing thabagi pandamsu yauri. India si Malem ki atopa lebak singa yengnabada goods and services tax GST asi sada 6.3 da leirambadu hojikti sada 6.9 leiduna GST ki chang asi wakhalakli. Maruina India si Malem ki lepak ataiga manana sakotle sakot ke haibadi isagi sanabi nat amadi society adu hana sakot hanba mathau tai. Khunai sida nupi oibi sing yauna digital ki lamda ahongpa kaya lakliba sida khudok chaba lori maru oina internet sin aduna banking tawda nupi singsu chang yamna wangna leiri. India si sakot pa leibak ama oina ba honabda politics khakda purpa yaroi namdum asida khundaminariba community singna sab manaba wakhal londa kaloinana nuksi chana thabak tawinaba mathau tai haina phongdokki. Issue is about now we need to re-question, we need to interrogate many of the accepted norms and the concepts that colonial education system had imposed upon us. It is the time to have a clear perspective of in what direction India is going. In a way, it's a very exciting time for many of the academics because many things, many concepts, many Gwaltabi thodoki matang sengkriba government ki inquiry committee ki report numit ini ki mamangda lan khre harekle peningai orektrabadi independent inquiry ki tangai phadaba lerkani haina coordinating committee on Manipur integrity kokumi ki maikai ki phongdrokli kokumi ki convener IPR subcommittee na thorak pasir aman hai haukiba tangtra tukta kokumi ki mioi taruk sabatim amana Gwaltabi thodok ka mari leinana semkiba inquiry committee ki member ga Imphal ki new secretary ta phaminaduna matam helaklaba inquiry ki thabak asigi oiba status khanu na phaminakre maduda inquiry committee ki maikai ki hairakibada inquiry ki report haukiba June ki tang tramari lang khare hojikti inquiry report asi state government ki in charge oina leiba Manipuri governor ki office laikre phiram asigi matangda kokomina thodok to the pena khidraba Manipur myamna khorang ngaidun leiba thodok si asumba wild report asi athu da lanthoknaba natraga thabak laukhatnaba honar kadabani Manipur ki saktam amadi ikai khunabo ngak haibasi lebak sigi khwaidagi saw awangba ama di maru oiba thodang amani masigi mayakta lerko phibam kunamak miyamna sibanaba khangdana thengnaduna lakibani maramasina laiba lebaki identity bu singra khiba thodok asigi matik saba wail ama lebak miyamda piba haibasi paliba lenga asigi fundamental duty na hain lawi aduna landed khiba report asigi sabsaba report adu miyamda thamoi singna karigumba makalamateki temsinglaba thodo yahondana asumba yumpham wafam de yumpham oiba sanaba thabak sing paikhataba honabiu karingba miyamna peningai oidaba wafam da thabak taroklabadi hena transparent oiba amade accountability laigani haina khanba independent inquiry amamuk tawnabagi tangai phadaba lakani haina kokomagi serol sina phondorli
ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯁꯨꯞꯅ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ ꯗꯥꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟ ꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA S ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟ ꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ ꯗꯥꯝꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ MLA S ꯔꯥꯖꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯗꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ngasi yengsinminasi haina khangharbasu department asigi engineer amata mafam asida lakte thawang asina department gi official sing asi mathau masak khangdabagi mathakta lawmi singi thabak thoramda puning sangde haiba du mayek sing takle loinana sengmai dam asigi line canal singsu hojik phawba semjindana leiri masina maram oidana lawmi kya kumsi sahida law ubada awaba mayok nagadawri dam asi lupa crore kya sangna sakharbasu quality control tawdana thabak suba amadi आकाश बिल लौथोखिबना फिबम असी यौरकपनी मरम अदुना सेंमाई दाम असी फेल ओरबा दाम अमा ओइरे लौमिसिंगना दाम असिदगी इसिंग फंगनी हाइबगी थाजबा लैत्रे अमरोमदा लमसांग एसी मनुंग लेबा मफम अहुम मरीदा MI डिपार्टमेंटना ट्यूबवेल हुत्तुना मखाताना मफम अयामदा ट्यूबवेल हुत्पगी थबक लेपख्रे थिका असी कनाना तौनो अमदी वर्क्स ऑर्डर कनाना पीकी हाइना थिगतपदसु खंगबा ngamdre मखाताना थबक सुबगी ममीसु उद्रे मरमसिना हौजिक पालिबा गवर्नर की लेंगाक असिना मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगदा पाउताक पीदुना MI डिपार्टमेंट ना सुरिबा थबक सिंग असिगी मथक्ता इंक्वायरी अम तौबियु लोइनाना महाकी माइकेदगिसु सेंगमाई दामना फेल ओरिबा असिगी मतंगदा गवर्नर दा आइबा जेरल अमसु पिसिलगनी हाइकी इरिगेशन डिपार्टमेंट दा सेदा पूरीबा चीफ इंजीनियर एजुकेटिव दैरिबा डिपार्टमेंट असिगी दा आशा तौरगा माइगैसिगी प्रजाना अखोई इसिंग पीरगा लौ उगनी हाइबगी थाजबदुदि ngasi वामगदा लैगरे अदुना माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट ना पाइखतबा थबक खुदिंगमा ngasi अखोई गवर्नर काउंसिल गवर्नर की लैरिबा सरकार असिना मुन्न कुपना येंगबा दरकार ओइरे मरमदि अखोई ममांगदा टिपवेल मयाम अमा हुल्लगा लबुकता इसिंग पीनेन तबुदो आइगी केंद्रगिदा मफम खरा संगाई तेंदा खरा कासिगुलदा अमा कारोंगदा अमा मफम मरी मंगादी हुलमी अदुगी मतुंगदा अतई जगह जगह दा हुटपदी अखोई हेंगदे अदुबु विश्व संवाद केंद्र मणिपुर सिंधुना कोंजेंग लेकाई दा लेबा भास्कर प्रभा दा देवर्षि नारद जयंती थोरम पांगथोखरे थोरम अदुदा पोनफम पाउसेगी एडिटर अरिबम रविंद्र शर्मा विश्व संवाद केंद्र मणिपुर की प्रेसिडेंट A ब्रजकुमार शर्मा अमदी प्रज्ञा प्रभागी नेशनल कन्वीनर J नंदकुमार अथोब मिथुंग थोरम मपु अमदी अखनब मिथुंग ओइना सरुक याखि थोरम की अथोब मिथुंग लेन ओइना सरुक याखिबा पोनफम पाउसेगी एडिटर अरिबम रविंद्र शर्मा हाई जर्नलिस्ट सिंगना सेंटिमेंट चलोइदबनी मरिकसुंग पाउदम पीनबा होनसि महाभारत की वारीदा नारद मुनिना स्वर्ग लोक पतालदा लयाम सिंगा लैनखिबा मरी अमदी लौखिबा थौदांगबु ngasiगी जर्नलिज्म ना सांगदमनदुना मरिकसुंग पाउदम मियामद पीनबा वाफम कया महांगना फोंदोखि पदा संतोर पदा तौथोर पदा थोदोखे दोबा कनोमा यामु मसी आई खंजबदा महाभारत के रामायण वारी फजना तारकपा दगी ओइगनी हैना आई अदमन खंजे मणिपुर हौजिक थोकलिबा इरांग असिदा सैथेंग फंगलबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लेबा लौमी सिंगदा चाथोक लेबा मखल की मरु मरांग सिंग अमदी यूरिया हार यंथोकपगी थोरम अमा AMPFA KAPFA लौसाल लालुक अमदी लोया लुकना खुसमदना सिंदुना मोइरांगदा ngasi पांगथोखरे थ्रमदुदा लौसाली प्रेसिडेंट L किरण AMPFA की प्रेसिडेंट के थोइबा लालुक की प्रेसिडेंट AB एलांगबम अमदी लौसिंग उबगी लमदा खंग हेरबा मियोइसिंगना अथोबे मिथुंगलेंसिंग ओइना वांगसिंग ओइना वांगांखे थोरमदुदा लालुक की प्रेसिडेंट AB एलांगबम ना फोंदोखिबदा लमहेन तुहेनबा कांगलुप अमगी मियोइ कयाना सिंगदगी नोंगै
कापथरक्तुना अवाबा मायोकनरबा सैथेंग फंगलबा लौमिसिंगदा चाथोक खरदा ओइरबसु पुथोकनबा पांडमदा अटेनबा मतमदा लोकपा याबा चाथोक लेबा मखलगी मनु मरांग अमदी यूरिया से यंथोकपनी हाइके मणिपुर हंदक थोखिबा इसिंग इसाउना मरम ओइदना मदुदगी थोरकदबा मखल मखा कयागी लैना तिना कयादगी मांगजौना ngaktoknabagi pandamda नोंगैबुंग चक्राम लैरक डेवलपमेंट कमिटी न सिंदुना नोंगैबा लेमना लांगबगी कैंप अमा नोंगैबुंग चक्राम लैकाइदा लैबा मल्टी यूनिटी फाक्ता पांगथोखरे लेमना लांगबगी कैंप अदुदा मरी लैनाना नोंगैबुंग चक्राम लैकाइ डेवलपमेंट कमिटी की सेक्रेटरी मोरांगथेम निशिकांतना फोंदरोकपदा नोंगैबुंग हाइरिबा मफम असि खरा हेना कुटपा मरमना नोंग खरा हेक ताबदगी इसिंग इसाउ थोकपगी प्रॉब्लम हेक मायोकनदुना लागलै हंदक थोखिबा इसिंग इसाउ अदुना मफम असिदा फत्तबा पोलम कया इसिंगना पुथरक्तुना लैरुरबा मतुंग पोलमसिंग अदुना पत्ता पुंथरक्तुना मदुरगी थोरकपा मखल मखा कयागी नमथिबा मनम असिना मफम असिदा खुंदादुना लैबा मियोइसिंगदा तोंगान तोंगानबा लैना कया थोरकदरा सिंगनबदगी ngasiगी lemna laingbugi कैंप असि सिंजबनी लोनना कोविड-19 न मरम ओइदना ममन यामलबा मियोइ कयागी पुंसी पिखमनखिबगी थौदोक कयासु अइखोइना थेंगनक्रे अदुम ओइनमक लैना असि अमुक हन्ना संद्रोकपा हौरकलिबा असिदा लमदम असिदा लैबा मिपुम खुदिमकना लैना असिदगी मांगजौनना कनबा ngamnanaba अइखोइ पुना सेक्सिननसि हाइनसु मियामदा मांग अपील तौके ओलगा मोइना फुंगलगा उखु खरा तेना पाचनबा अदगी थोमान पिक्सलकपा अदुगा तागदबो मरुसुसु ना चेंथोखिदबो पोतु पिअबनिना अखोइसि खरा थेना खरा कुइना चंगबगी मसा अमसु ओइबा अदुना अखोइना सिदा मतम कुइना तुंगदना लैबा मरम ओइदुना वा अखोइगी केनोसे पथा पुंधबो मयाम अमा यावपदगी मसिदि कमाइना तौसिगे हना हाइनाबदे मसिदि यामना केनो ओइबा अमना अखोइगी हजिक टर्निंग पॉइंट ओइबा मतमसिदा कोरोना की अमुक इफेक्टेड ओइरकपा मी मयाम अमा असुम मथंग सुम यामखलपन मरम ओइरगा अखोइदा करिगुंबा प्रिकॉशनरी करिगुंबा खरा अमा लखत होरगदी हाइदर मसि केनो तौजगे हाइदना खोइना मसिदा पांथोकसबनी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना नौना प्रेसिडेंट ओइरबी पूजा एलांगबम IS तराम ओकपा अमदी इंडिया गवर्नमेंट के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ना डॉक्टर RK रंजन ना लाइफ सपोर्ट की दमकता खुदोल तमलकपा एम्बुलेंस समा डिस्ट्रिक्ट असिदा एम्बुलेंस सर्विस होबगी थोरम अमा IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच सिंदुना DC बिष्णुपुर की कॉन्फ्रेंस हॉल दा ngasi पांगथोखरे थ्रमदुदा IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की वाइस प्रेसिडेंट तोइजम ओपेंद्रो MCS चेयरमैन डॉक्टर वाहेंगबम गुलापी अमदी पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस कमिटी की चेयरमैन श्याम कुमार टोंगरम MCS सु सरुग यादुना नौना प्रेसिडेंट ओइरबा पूजा एलांगबम IS ता नाट की लेंगन यादुना रेड क्रॉस की टी-शर्ट अमदी बेड्स खुदोल तमदुना तरामना ओके थ्रमगी सरुग अमा ओइना IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के लाइफ मेंबर PhD फंगलक्लबा लाइफ मेंबर अनि डॉक्टर राजकुमारी रोमिला देवी अमदी डॉक्टर मोंगजम रंजित तसु नाट की लेंगन यादुना टी-शर्ट पिदुना तराम ओके लोनेना मसागी मरफुनी पालक सुना ई पीखरबा अमदी ऑर्गन डोनेट तौखरबा ऑक्रम योहेनबा मैतेई अमदी मियामगा मपुंग फाना फाउनबा ngamnabgidamak श्याम कुमार टोंगब्रम MCS ता नाट की लेंगन यादुना इकाई खुमनबसु उतखे नौना पर्सन ओइरबी पूजा एलांगबम न फोंदोखिबदा डिस्ट्रिक्ट असिदा डिजास्टर अमदी इमरजेंसी थोलकपदा IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना लौरम लिबा थोरांग यामना चावी मतुंगदसु हेना थोरांग लौरकनी थाजै अदुगा महागना पांगबा याबा अंगम्बा मतेंगसु पांगनी अमदी थोदांग लौगनी हाइखी चेयरमैन डॉक्टर वाहेंगबम गुलापी न फोंदोखिबदा यामना नहा ओइरबी अमना प्रेसिडेंट ओरकपा असिना डिस्ट्रिक्ट ब्रांच असिना ह्यूमैनिटेरियन सर्विस हेना पीबा ngamlagani थाजै अदुगा लाइफ सपोर्ट पीबीरकपा डॉक्टर RK रंजनबु थागतली महाकी तुंगी पुंसिदसु मियांगी याइफबा थबक कया पांगथोकपा ngamba इसोना थौजान बिसनो हाइखी
भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ना लेबाक सिन थोंना जून की तारीख 35 कुंथ्रा फाव ट्राइबल की खुंगंग सिंह दा तोंगान तोंगान बा मिनिस्ट्री की मखादा पाइखटपा स्कीम अमरी की अमदी प्रोग्राम सिंह फगत हन्नबा थौरांग की ओइना सथगदबा धरती आबा अभियान अवेयरनेस एंड सेचुरेशन कैंप जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइना ngarang tang 30 तगी सोतो बेकरा दगी हौदोखरे डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना ट्राइबल न नमना खुंदारिबा खुंगंग अहुम हाइबदी सोतो बेकरा जायरोल पोकपी अमदी भूटान खलनी ngarang dagi soto bekra khungangda hodokhiba time bound oiba camp aduda tongan ba ministry gi makhada paikhat payaba scheme sing khungang asigi khangatlaba beneficiary sing da hakthengna na kanaba phanghanba haukhre deputy commissioner Jirbam Krishna Kumar IAS ki lising makhada sathariba camp asida walhoriba khungang ani Bhutan khal amadi jairol pokpi dasu athuba matamda हौदोक लगनी लोना बेनिफिशियरी सिंगदा कानबसु फंगलगनी हाइके थीब खंगदन लरखिबा पाविटेक म्याय लेकाइदगी सेशम अब्दुल कादिर एलेज अचौबा गे असीबा हक्सांग ओइना समरुंग मखा लेकाइ गी नंबुल तुरेल मपालदगी फंगख्रे मिसी असिगा मरी लेनर मणिपुर पुलिस ना पुन्ना म्योय मापन फागत पंगमख्रे पनबेयादि सेशम अब्दुल कादिर असि थासिगी तरा अमदि 33 गी लोनबा अहिंगदगी थीब खंगदन लरखिबनी लैखिदरा अब्दुल कादिर मेंटली अनस्टेबल ओइबा मिसकनी हाइरी मिसी असिगा मरी लेनना नहाल पुलिस ना मियोय अहुम अहान बोइना फारबा मतुंगदा ngarang makha tana मियोय तरुक अमगा फागतखिबनी फागतलबा मियोय सिंग अदुदा वहंग पहंग सत्रबा मतुंगदा अब्दुल कादिर गे असी हक्सांग अदु समरु मखा लेकाई गे नंबुल तुरेन मपालदगी ngasi ayuk pung mari rom taba matamda phangkibani पुलिस ना मिसी असिगा मरी लेना वहंग पहंग सथबदा जिप्सी अहुम DI पिकअप ट्रक अमा अमदी एक्टिवा स्कूटर अमा फगत पंगमख्रे पुलिस ना हुचुक मेय लंबी कॉलेज गेट एरिया की मफम सिंगदा थीब हुंबगी थबक सथरी अमरमदा मिसी असिगी गा मरी लेना पविटेक एरिया की एरियादा मियांग योबा इहो अमा लाकपदगी सिक्योरिटी फोर्स का मुंगनब थोकपदगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगी माइकेदगी टियर गैस अमदी रबर बुलेट शेल सिंग कापखी अमदी खोंजेल लोई सिंगी माइकेदगिसु सिक्योरिटी फोर्स सिंग तमना नुंगना थमजिलक तुना मुंगनब थोकी अदु मियाम की इरांग अदु कंट्रोल तौकी अमदी सेसम अब्दुल कादिर मिसी असिगा मरी लेना सेंकिबा जे सिना सिंदुना पाविटेक मेय लेकाई कम्युनिटी हॉल दा तोंगान बा CSO सिंग यावना मिफम अमसु पांगथोक्तुना मिसी असिदा सेनबा वालहौरिपा फाब वालहौरिबा मियोय सिंग पुंग कुनमरी की मनुंगदा फाब यावना वारेप क्यासु लौके सेशन अब्दुल कादिर मिहात सेनबा सिंग लोगी ओइबा सब चाब सेराक पिगेदबनि हाइना फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स मणिपुर की माइकेदगी फाउंडरकले फोक्स मणिपुर की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस न थोक मसेल अमन हाई इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पविटेक मेय लेकाइदगी ससेम अब्दुल कादिर कबा वखल सरबा मिमान नदरबा मियोय अमा सिंगनगाई ओइबा मओंगदा असि भक्सांग ओइना ngasi फंखिबगा मरी लेनना मिसी असिदा सेनबा मरा लेबा मियोय सिंग सेराक पिगेदबनि हाइदुना पेंद्रबा मियाम संगिलब खोंजंगदा फोक्स मणिपुरना मोरल सपोर्ट तौबगा लोइनना मिसी असिदा सेनबा सिंग मराली मतुंग इन सबचाबा थबक अथुबदा स्टेट असिगी होम डिपार्टमेंट लखटुना मिसी असिगी असुंबा वायल मियामदा फंगनगदबनि फेडरेशन असिना लैखिदबा इमुंग मनुंगना नंगहोरिबा अवाबदा सरुग याजरी लोइनना अवाब नंगलबा इमुंगदा स्टेट लेंगाकना मतिक साबा कंपेंसेशन पीदना मतेंग पांगबिगदबनि मणिपुरी लुरबा तंजा असिदा थोदोक असिगा मरी लेनना मियामना संगसलकलिबा खोंजंगदा लीडर्स सिंगना कम्युनल लाइन दा सटकिदनबा अमदी येगनबा सिंगना खुदुंगसाबा लौकिदनबा सेक्शनबा मथौ ताई लोइनना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगदा थोदोक असिगी असुंबा वायल फंगनबा होनबगी महुत्ता इमोशन द सटना कम्युनल लाइन दा पुननबा होनरोइदबनि अमदी यलोंगैदगी खुंदामिनकलबा अखोय मसेलि मरक्ता वखल तामिनदुना स्टेट असिगी अपुनबगी सक्तमदा कायरकदबा वाफम सिंग थमलोइदबनि हाइना सेरुलसिना मखा तारकले पाविटेक में लेकाइदगी मरोल थोक्तबद नतना मियामगा मिमानद्रबा सेशम अब्दुल कादिर बु मिहाथिना हाटोक पिरंबा असिदा सेनब सिंग अथुब मतमदा सेराक पिबिउ अमदे लदम असिदा लोगी लई हाइबसी लेंगा की होम डिपार्टमेंट उटपिउ हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना तक्सिलकले
ngasi BT Road leba Congress Bhawan da hiram masigi matang na pangthokpa pawmifam amada MPCC gi General Secretary amadi PCC member W Samjai na hai tha sigi tara dagi thiba khangdana lerkiba Session Abdul Qadir bu ngasi asi haksang oina samurong naurem laikai da phumjinduna leramba thengnakiba asi yamna thamoi so mihat amani asinguma mihat asida senabasing atuba matamda Home Department asirak pibiu tha asigi tara dagi thiba khangdana lerkiba asi Home Department gi ason bakya amasu leibanani haibda haiman muthokloi lenga ki Home Department asigumba thawong sing asi matungda tholoktanaba honabiu miambu ngak senaba leiba Home Department na asigumba thawong sing asida tumina leisilabadi miambu karamna ngak sengani haibasi achowang amani matang asida akanwa miyeng Sangduna achumba puthok haudrabadi makha tana asigumba nungaitaba thodok kaya tholoi haningai leite loinana thodok asida aikhoi masengni marakta nuksinadaba amadi yengthinanaba kalupki irang sagatnaba honabiganu afaba maikairomda tangdu leitaba puraknaba khudingmakna thodang lominaduna honaminasi hainasu mahagna phongdokki purakna adumba culprit sing ado matik jabatan ibidana wayan nikidana athu matam koibo matik jabatan ibise Manipur Pradesh Congress Committee na pani dibhal to aduna asigum bamihat asida sagi asum neglect to na asigi negligence sum leiragadi sagi mathang sagi hanjal na makata abathorpa yabagi adumba sagi madamamo gini have say Manipur Pradesh Congress Committee na oi khanjabani kumja lisingani ga sumna amada NSCN IM amadi India government anigi marakta tawnakiba without territorial limit agreement bu yaningdaba phongdok daduna Manipur gi miyamna haukiba ihauda thawaina pontha pikraba amadi asopan nangduna laiba singi mafamda katchaba haina mingthonba blood donation camp ama voluntary health unit committee RIMS imphal sinduna RIMS blood bank ta pangthokre nomoi blood donation camp aduga mari leinana voluntary blood donor gi member laisam thoibana phonorpada miyoiba ama oina polobadi samaj asigi natraga ason ana tarba mioi singi mateng khara pangba mathau tai maram aduna landam asida leiba mioi khudingmakna isa isagi mapok numit lakpa matamda maman yamlaba asa thak saba amadi birthday cake kakpagi mahutta adom gi singni da sel I marik adu solaba tola tarba igi awat pa leiba mioi singda kathok biduna maman yamlaba mioi punsi kanbada mateng pangbiu amadi mahak masamaksu ngasi phawbada yankai humdorak suna miyam gidamakta idan tawkhre makha tanasu miyamda sel oina mateng pangba ngamdrabasu wat liba singdadi gi mateng pangkhigani haina phongdokki satliba tha asigi traumdoida Manipuri Sahitya Parishad ki Vice President gi thau puramba oja thodam Baba Tombina ikhang khawduna leikidabda Naharol Korirol Silup Sanglen Lakhipur Maladis Assam Manipuri Sanura Khorjai Loop Lakhipur amadi Short Story of India Loop na awa phongdokpagi thoram pangthokhiba thoram aduda ingudam binode Saubam Ongbi Jayanti Kaisam Vidyapatina Phambal Thakta Langshin khi ingudam binode Saubam Ongbi Jayanti Kaisam Vidapati Khaidem Kanta Ngangbam Beba Masa amadi Warangthem Sobitana Singba mioi kyana laikhidraba waja Baba Tombina miyam amadi Manipur Sahitya gi lamda chakhotnaba toramba kaya bu singthaduna wa ngangke ngasi ningsingba yai waja thodam Baba Tombi lising masa pundipum dogi April tang nipanda Binakandi Part 1 Lakhipur Kasar Assam da pokhe matungda hojaida khundaduna aiba singi marakta laikhi amadi samaj sevika oina thabak thoram kaya su tawba horakhe hai kumja lising ne sumna kuntrauta Assam da pangthokadoriba assembly election asida Meetei ama MLA ohin batangai fadre haina Delhi da pangthokiba Meetei convention to 2025 ta warep lokre Delhi gi Jen U convention center da Delhi Meetei Coordinating Committee na sinduna pangthokiba convention aduda Meetei activist Dr. Maimom Santi Kumar na lising ne sumna kuntaruki Assam assembly election da MLA kusamaga kuntaruki manungda Meetei MLA ama
थागतनबा होनबदा दिल्ली मैतै क्वारंटाइन कमिटी की मतेंग महाकन नीखी मतम खुदिंगदा मणिपुर की अवाब सरुक यारिबा असम की मैतै सिंगनी मणिपुर की पॉलिटिक्स की हॉटबेड ओइरिबा कसार असम की मैतै सिंगी इकोनॉमी अमदी सोशल पॉलिटिकल फिवम फगत हनबगी तंगाई फदबदु लैरे हाइखी मरोइना असमदा ब्रिटिश रेकॉर्डता इरंबा एबोरिजिन ट्राइब हाइरिबा मैतै सिंग SD status पिबिनबा अमदी मैतै ताबा लमसिंग पुनसिलगा सैटेलाइट ऑटोनोमस काउंसिल अमा तारकलिबा असि फंगनब होनबदा असेंबली दा मैतै MLA अमा तंगाई फदब लैरे हाइखी थ्रमदुदा असम त्रिपुरा अमदी मणिपुर की मफम कयादगी मियोई कयासु याउखी थ्रमदुदा मैतै युमफम कौबा ट्रस्ट अमा सेमदुना दिल्लीदा मैतै की ओइबा मैतै की युमफम अमा लैदुना मखल मखा थौरम पांथोकनबा सिनबा हाइनसु वारेप ताखी इम्फाल इसकी मोंगजम लेबा पूर्वांचल हिल्स माइकई अदोम लेबा मिथोई मेहलबा मियोई सिंगु मतम मतम की ओइना पुनिंग थौगतुना लाकपगी मतुंग मनुंगसना सही असिगी जी एडवांस एग्जाम 2025 दा माई पाक्रबा मंटिपुख्रीदगी फुंड्रई मयुम अरिफ उद्दीन बुसु हराउट्याम ओक्रे मंटिपुख्रीदा पांथोकपा पुनिंग थौगतपगी थ्रम अदुदा लुप असिगी तोंगान तोंगानबा थौमी सिंगना सरुक याखी थ्रम अदुदा लुप असिगी माइकईदगी फुंड्रई मयुम अरिबुद्दीन दा अचंब खुदोल पीदना पुंग थौटकी ngasi थ्रम अदुगा मरी लेनना फुंड्रई मयुम अरिबुद्दीन ना एग्जाम असिबु माई पाकनबा महाकना होनजखिबा अवाब कयादु ngasi थ्रम असिना कोखल्ले थ्रम असिना मंगोंदा हेना होननिंगबगी अपामबसु फहले हाइके अदुगा सीगीसी माई पागागा हेक्ता एक्चुअली सिना जर्नी लेनते सीगीसी तंबा बतंगाई मसी तंबार मतुंगदा प्लान क्या लेदी अदु आयु तसिंगना इंजीनियरिंग से लोयरगा करी तबदम नो हाइबदु सिंग बट आई अचौबा प्रोस्पेक्ट अमदी एंटरप्रेन्योरशिप चंगेने खंजरे मसी हाइजरे हौजिक हौजिक बिरमगल कॉलेज की प्रिंसिपल ओइना थबक पुरीबी डॉक्टर ओ प्रेमिला सनुना कॉलेज असिदा हेड प्रिंसिपल ओइरपदगी कॉलेज असिगी ओइबा साखोट थौरांग अमत तौबा गमद्र लैरे हाइना बिरमगल कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन की मैगजीन सेक्रेटरी टेंसुबम मकोक लैसेंबा मैतैना फोंदोरगलै ngasi sagol mangda leiba college aduda pangthokpa paumi siki mifam amada wafam asi phonoloduna makok leisemba maiteina hai kumjal singani subna kulhumdoi gi December thada Birmon college gi principal oina Dr. O Promila Sanu Hex lakpadagi college asigi development amadi education gi oba karigumba hiram amatada tawungamdana leibita natana college asigi sakot thorang gi miyeng thamdaba amadi hanagi leijaramba college asigi phibam dagi hena phibam soksilakpadagi college asi mutkhatare khanduna khoisaunraba mahiroi singna college asigi फिवम फगटनबगीदमक्ता कॉलेज की डेवलपमेंट तौनबा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दगी थादरखिबा सेनफम सिंह मथोंग मरम खंगदना कॉलेज दा करिगुंबा डेवलपमेंट अमता तौरमदना क्लासरूम की तीन सेगाइबा अमा फावबा सिनबिरमदना मफम मरांग खंगलमद्रे अमदी कॉलेज असिगी आइकाक की कोऑर्डिनेटर ओइरिबा डॉक्टर सलाम राजेश अमदी प्रिंसिपल डॉक्टर ओ प्रमिला सनु मखोय अनिना मानरगा कॉलेज की डेवलपमेंट की सेंफम असी मफम मरांग खंगदना महान खरे मरमदुना कॉलेज असिगी प्रिंसिपल अमा ओइबिदा मतिक चाद्रबा प्रिंसिपल असी अथुबा मतमदा कॉलेज असिदगी लौथोक्तुना अनोबा प्रिंसिपल अमा थाबिरौ लोइदना कॉलेज की सेंफम लौथोक्पदा सेनरिबा मियोइ सिंगी मथक्ता मरि लेनेबा सिंगना थिगतपियु हाइनसु फोंदोक्के असिगी मथक्ता इन्वेस्टिगेशन तौबियु हाइना यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन दा हन्ना हाइजखिबा अमदी अयिबा जेरोल ओइना पिसिनखिबसु लैख्रबने मरम अदुना असिगुंबा फत्रबा कॉलेज बु मुटनबा होनबदा महिक ओइरिबा असिगुंबा मियोय असि मरि लैनबा डिपार्टमेंट अथुबदा एक्शन लौखटपियु सही यांखैनि थोय सुरबा कॉलेज असि मुटपा याबगी फिबमदा लैरिबा असि प्रिंसिपल असि लाकपदगिनी कॉलेज की एनी इशूदा प्रिंसिपल असिना दायित्व अमता फावबा लौबा ngamde एकाडेमिक की ओइबा मिटिंग मरु अमा फावबा चंगकपा ngamdabana कॉलेज असिगी छात्र 2,900 की मराइबा असि प्रिंसिपल असिना थियले अमदी चलिबा थासिगी हौगिबा तांग मापन गी नुमिदांगी पुंग मापनलोम ताबदा क्वाक्टा खुमन वार्ड नंबर 5 तगी अनास खान सही 19 अपोकपा कुतुब अली असि ड्रग साबा योनबा तौबगी लैबा लाकपदा फोइजिंग एरिया की
Gothol Area Defense Committee na Par Matunda Fu Save Toraga All Meetei Pangan Youth Association da Pau Piratuna Maki Mama Mapayana Loba Satuna Satluvada Kona Taina Monda AMPYA Bu Miamda Lana Unaba Unbayaba Monda Wakam Kia social media da Sandroli Vasi Punkumari Manunda AMPYA da La Lehaina Hajagadabni Haina Heidi Sat Ampiagi advisor Oza Jia Alibam Ampiana Sinduna Kwaktada Nasi Pangtuki Pau in Pangda Wakumaji Pondona Mang Makata and Hai Anas Khan si Mamanga Draksava Yon Butowagi Migi Port Huran Bagi Amadi social media da Migi account hack to Bagi Karat Senabadagi Ampia na Paki Bioini Aduga Mahaku Kanbat Satpa Numit Aduda Gothal Area Defense Volunteer Gi Cookie Volunteer Amana Anas Khan Panavatana with Sokpadagi Asokpadu Anas Khan Asokpadu Lang Nab Anas Khan Gi Apokpa Kotopna Pigadabni Haina Yanase Ama Inaki Adubuk Kutupna Lang Bagi Pigadaba Senfam Adu Pinning Lakabdagi Ampayada Aran Wakam Kia Hajilaga Senfam Adu Pidanaba Honor Kibani Haiki. Equina Karigumba Ampiana Nasidagi Horaga Masti Horaga 24 or Gimonunda Karigumba Ampiagi Manata Sensalaga Magi Maral Yazara Matunda, the Udaba Tabuk Forum Punamak Taura Matunda, Masana Maral Yaza, the Taragati, when Manipurgi CSO Mayam Pulaga, Drakini, CSO Mayam Sing Pulaga, Amazon Manipurgi, Polishing Amsung Force Maril and Tango and Amagam that local pay action Lokotani, when Excel Lokot Pasida. Manipurgi CSO, Amazon Manipurgi Police Karmi, Amazon Manipur Kanima, the Hot Naripa Manipur Parjana, the support of you, Amazon Nasi Air India gi Delhi gi Paris tam na paigada flight ama cancel tokre Air India gi masi cancel tawasi amasin anek suba flight ni pre-flight sector matungda flight A1143 Delhi dagi Paris ta paigada flight ase cancel tokibani Air India gi wang loina haikibda passengers singi accommodation pigani passengers singa pamlabdi full refund tawgani flight cancel toriba ase Paris Sales the Goli Airport da night operations da restriction tawdagi ni hairi ngasi Paris dagi Delhi da paigada flight A1142 su cancel tauki Ahmedabad London paigada Gatwick flight A1159 su Boeing 787 Dreamliner aircraft later dagi hanana cancel taukrabani hairi Maharashtra gi Nagpur district laiba pharma company amagi unit ama pokhaibagi thodokta miyoi ama sire tarunga soklei pokhaibagi thodok adu Bilgaonda laiba Ankit Pulps and Boats Private Limited ki unit ki glass line reactor the Tokibani pokhaibagi maram adu kudaki oina di khangwangam kidri ayuki pungtrama trim tabda Tokiba thodok adu da sokrab sing adu Kempty town the laiba hospital amada treatment peri pharmaceutical amasung food industries sinanaba microcrystalline celluloid hairiba polam adu company aduna puthoi hairi Southern Gaza strip ki Khan Yonista et Pinaba truck Naidun Laiba Palestinian Nipuga Manga Israeli tank Selfana Hatkre Haina territory adugi health minister na haiki mapamadugi miyoi singna phono kibada Khan Yunis nokpuk thangba lambi aduda lakpa et pinaba truck sing ngaidana wakal nuaitin laiba Palestinian singda Israeli na fire sales in kapsilaki bani haidi thodo adugi matangda Israeli lami singna kudaki oiba pahum piraktrei asok pasing adu Nasser hospital gida medical treatment peri bani haidi Sanabagi Pauda Saik Babu Masa Memorial Trust na sponsor tawduna amadi All Manipur Football Association sinduna punna tim taraga nipa na saruk yaduna group ani thokna khaidokuna awang sengmai Kaujeng Leima ground sathariba ani suba Premier League 2025-2026 ke ngasi sanaki ba ahanba match da KIYC Khetri Ong Lekai amadi SU Sawal ani da lamba tawnu sanaki ba match adu da KIYC Khetri Ong Lekai na SU
Sagonbu Panjal Hum Suna the Mighty Piki, Anishuba Mess Oina DMRAO, Awang Sengmai Emadi UDO Hangang Anina Sanakiba Messaduda UDO Hangangna DMRAO Awang Sengmai Bu Panjal Hum Mamada Mighty Piki, Om Siva Mess Oina Amofa Moirang Amadi Wafa Wangui Anina Sanakiba Mesta Wafana Amopa Moirangbu Panjal Ahum Anida Amadi IYFC Impala Amadi RAU Lamlong Tongkong Anina Sanakiba Mes Adudana RAU Lamlong Tongkongna IYFC Impalbu Panjal Taruk Amada Maitiba P. Hauzik Aroibada Maroi Pa Muna Pijari. Social transformation and Dixit Bharat Haiba Hiramda Nomugeva Public Lecture Pangtokre. Deversi Narda Zenti Thorum Pangtokre. Abdul Qadir Mihata Senaba Mapal Police Napagat Pangnam Kre, Miang Security Force Singam Nakre. Loinana. Air India ki Delhi ki Paris tamna pagida flight cancel tokre. Nasi ki unity image pawam saduk sa matang suloi je miyam amukana krum jari.